Muavanyisinkulu wa tiko a humesa xipiko xa ntirho wa tikhoto laha Afrika-Dzonga. Kwalomu ka 100 wa vavanuna vo huma eLibya va hleketeriwa ku va va leteriwa vusocha swi nga ri enawini laha tikweni. Siku se ri fikile misava hinkwayo yi hlangana eka ti-Olympic eParis 2024. Riperile milangute mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Kwalomu ka 100 wa vavanuna vo huma eLibya va karhi ku konanisiwa endzhaku ko kumeka enkambeni leyi hleketeleriwaka ku va ya vuleteri bya vusocha eMpumalanga. Leswi ta endzhaku loko maphorisa na vatirhi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya va endle misecho enkambeni liya eWhite River. Vavanuna lava nga khomiwa va vuriwa ku va kumeke va ri na tivisa leti kombaka leswaku va nghene laha tikweni hi xikongomelo xo leteriwa tanihi varindzi. Vuleteri byi sungule hi n'hweti ya Dzivamisoko lembe leri. Maphorisa va nghene va secha ndhawu leyi ku leteriwaka varindzi, kambe loko va karhi va secha ndhawu yi tikombe yi fana ni ndhawu leyi leteriwaka masocha. Yi na switirhisiwa swo letela masocha, ndhawu yo jima ni swibamu swa mixakaxaka. Endhawu leyi xiyimo xa yona xi nga tsakiseki hi thyaka ni risema. There were foreign nationals, as you have indicated, from Libya that were being trained. Hence, an operation was made so that they could hit this place. So after that, all the organization of that, then that's when we came here and raided this place. Maphorisa va ri swi nga ha endleka va engetela swirho swa ku xanisa hi swa masangu ni swin'wana swihehlo. Ku vikwa leswaku vavanuna lava nga tivekeki a va xanisa muganga wa le Masoyi, naswona vavanuna lava va tikomba va huma ematikweni ya le Asia. For now, we cannot say that we have arrested. However, we have taken in those 95 people, and that we are having our counterparts from the Department of Home Affairs who are specialists in the issues of immigration, because there is also information that they could have contravened some of the regulation in terms of Immigration Act. Ndhawu yi tsarisiwe tanihi ndhawu yo letela swa vurindzi ku nga ri ndhawu yo letela masocha. Un'wana wa varhangeri va khampani ya Millet Day Security Services u ale ku angula. The process is under investigation. The owner of the farm we are going to under serious interrogation so that we will get to the bottom of the matter. Maphorisa va ya emahlweni ni vulavisisi. Magqwetha va hehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa ekhotele henhla ePitori va ya mahlweni va kombisa swihoxo eka vumbhoni bya ti-cellphone ta vahehliwa. Advocate Zandile Mshololo loyi a yimelaka muhehliwa wa vuntlhanu Fisokuhle Ntuli u ri vuxokoxoko bya vumbhoni bya tinqingho exikarhi ka Ntuli na muhehliwa kulobye Mthobisi Ncube a byi fambelani na laha va hehliwaka ku va a va ri kona hi siku ro dlawa ka Meyiwa. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka N'wadipala wa Bafana hi lembe ra 2014. Nakambe khoti ya le henhla ya Pitori yi tweta ku hambana loku nga kona eka ti-record ta vuxokoxoko bya ka Vodacom bya ti-cellphone ni bya mbhoni leyi nga hundza ya mfumo. Mutivi wa vuxokoxoko bya ti-cellphone Colonel Lamberta Stein u te ku ve ni ku belana riqingho exikarhi ka muhehliwa wa vuntlhanu Fisokuhle Ntuli na Kelly Khumalo eka mavhiki ma nga ri mangani Senzo Meyiwa a nga si dlayiwa. Kambe Gqwetha ra Ntuli Advocate Zandile Mshololo u vula leswaku leswi swi vangiwe hikwalaho ka ku hoxahoxa tintiho eka vumbhoni hi xikongomelo xo endla leswaku customer rakwe ri khumbeka. What do you say about the changes, Malodi, if I may put it like that, the changes that we have, differences that we have identified from both documents in terms of the integrity now of the calls? So in terms of the integrity, remember what you see on our Vodacom's PDF document is what is drawn from the network or the base stations. Leswaku nomboro ya cellphone leyi maphorisa va vulaka leswaku i ya Ntuli leyi va hehlaka leswaku yi bele riqingho muhehliwa un'wana ni leswaku a yi seviwe eka cellphone ya muhehliwa wa vumbirhi Bongani Ntanzi hi vito ra Lungisani i ya vanhu van'wana vambirhi.
Ntuli u vula leswaku hi siku leri Meyiwa a nga dlawa hi rona a nga kalanga a ya eFort Lawrence, ni leswaku u hlangane ni muhehliwa wa vunharhu ni wa vumune ehostel ya George Cook eJoni kwalomu ka awara ya 5 endzhaku ko huma entirhweni, ku konanisa swi ya emahlweni. Vana va xikolo xa Pretoria Girls High va ri va karhatekile hi mhangu ya swihlawulambala leyi nga humela exikolweni lexiya. 12 wa vanhwana va ha yimele ku ya tshinyiwa endzhaku ka swiheso swo hlekula muchudeni kulobye wa mbala wo hambana na vona. Vanhwana lava yivisiwile ku ya exikolweni enkarhini wa sweswi. Vatswari va ri a hi ro sungula ku va na timhangu ta xihlawulambala exikolweni lexiya. Sweswi va koxa leswaku ndzawulo ya dyondzo yi teka magoza yo vonaka. Xikolo xa le henhla xa vanhwana xa Pitori xi le mahungwini hi swiyeno swo biha nakambe ku na swilo swintshwa swa xihlawulambala exikolweni. Vadyondzi vo hlaya va hehliwa hi ku sungula ntlawa eka WhatsApp lowu nga na vadyondzi va valungu ntsene laha eka wona ku byariwa ka rivengo eka vanhu vantima. Xikolo xi yimise vadyondzi va 12. Vadyondzi vo tala va vilela naswona a va swi twisisi leswaku ku humelela yini. I feel disappointed, you know, like this is very sad. Like I never knew, like it's very sad, the situation. It makes us want to cry. Like it's painful to see what we are going through. I get it, guys. Yeah. Right now, we are all in uncomfortable positions. Both white, black, and Indian, and like all races are in an uncomfortable position because right now we are in the midst of suspension, all the sanctions happening, but we don't know what's actually happening as of right now. A hi ro sungula xikolo xa le henhla xa Pitori xi va emahungwini hikwalaho ka mhangu ya xihlawulambala. Hi 2016 vadyondzi va machile exikolweni laha va hehla xikolo hi xihlawulahlawu loko swi teka misisi ya vadyondzi va vantima. Un'wana wa vatswari u ri hambileswi nga va na matshalatshala yo herisa xihlawuhlawu a ku se va na ku cinca ko vonaka. I blame the Department of Education because they are just reacting. They are reacting every year to allegations of racism, and this thing is going to be swept under the carpet. Nothing is going to happen. Next year, the same thing is going to happen again. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng ya kaneta leswaku mhangu leyi ha ku humelelaka ya fambiselana na ya 2016. We understand that the code of conduct, when is enforced, it looks like it's harsher on the black learners than when it is on the white learners. So it's something new that it was never an allegation at that time. Sa tetano ndzawulo ya dyondzo yi ri ya tshemba leswaku vulavisisi bya mhangu leyi bya tsala mihandzu leyinene leyi naswona yi nga ta pfuna swirho hinkwaswo swa xikolo. Muavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo u arile ku nghenisiwa eka swivulavula mayelana na ntirho wa yena kusukela a teke xitulu malembe mambirhi lama nga hundza. Loko a andlela xiviko xa ntirho wa tikhoto ta tiko namuntlha, Zondo u vutisiwe leswaku xana wa lawuriwa hi vanhu vo karhi eka mfumo ke. Xiviko xa ntirho wa tikhoto xi komba leswaku tikhoto ta tiko ta karhi ku humelela ku avanyisa milandzu hinkwayo leyi yisiwaka eka tona. Xikongomelo xa xiviko i ku lemukisa vaakatiko hi ta ntirho na xivumbeko xa tikhoto ta Afrika-Dzonga. Muavanyisinkulu Raymond Zondo u humise xiviko xo hetelela xa tikhoto ku nga xa yena xo lela a nga se tshika ntirho. Zondo a nga lavanga ku nghenelela ngopfu eka mhaka ya leswaku u tivangele valala vo tala hi nkarhi wa yena wo rhangela tikhoto ta tiko, ngopfungopfu loko ku langutiwa eka vulavisisi bya ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo. I accept that, particularly for the work that I did as chairperson of the State Capture Commission, I made many enemies, and that some of them from time to time me, and some of them want to discredit me. But I believe that the majority of South Africans, as Mr. Dagmore indicated, know the truth and appreciate the work that I, together with all those who were involved in the commission, did. So I will not engage in a discussion whether I'm captured or not. Lembe ximali ra 2022-2023 tikhoto ta Afrika-Dzonga ti tirhe kahle swinene laha ti nga kota ku fikelela 11 wa minkutlunya ehenhleni ka 13 leyi a yi vekiwile, leswi vulaka ku ri ti koti ku humelela eka ntirho wa tona hi 85% kambe
a ti kotanga ku fikelela swipimanyeto swimbirhi leswi a swi vekiwile ku nga ku heta hi nkarhi milandzu ya khoto ya vumbiwa a va vekeriwe 70 wa tiphesente kambe va kote ku fikelela 55 wa tiphesente na leswaku milandzu ya vugevenga leyi nga salela endzhaku yi hungutiwa hi 47 wa tiphesente kambe va kote ku fikelela 30 wa tiphesente. The public will be aware that recently the Constitutional Court took the position that in order for it to properly discharge its obligations and perform in an acceptable way, it will be necessary for an amendment to be made to the Constitution so that it is able to dispose of a number of matters without every justice having to take part in every case. Xiviko xi tlhele xi kombisa ku kavanyetiwa ka matirhelo ya tikhoto hi mhaka yo famba ka gezi kumbe load shedding. Zondo u ta gimeta ntirho tanihi muavanyisinkulu emaheleni ka n'hweti leyi taka ya Mhawuri. Xandla xa yena Mandisa Maya u ta teka tintambu kusuka hi n'hweti ya Ndzati. Mfumo wuntshwa wa GNU wu tiyimisele ku vonaka no tiveka hi mintirho leswi i ku ya hi xandla xa President Paul Mashatile. Mashatile a vulavula eka nhlengeletano yo languta 30 wa malembe ya xidemokirasi eAfrika-Dzonga. Xandla xa President u ri mfumo wuntshwa wa GNU wu ta tiveka hi mintirho yo vulavula. U vula leswaku kabinete yi le ku kambisiseni ka matirhelo lawa ya nga ta tswala mihandzu. This methodology program director emphasizes the significance of establishing unambiguous targets and a performance metrics, followed by continuous monitoring to guarantee the achievements of deliverables. That's why in the presidency now we have the minister responsible for monitoring and evaluation. The most effective deliverologist prioritizes these questions. How will our actions impact on citizens? And secondly, how will we know? Mashatile u anakanyisisile hi GNU leyi a vulaka leswaku yi tirhisa swikongomelo swa Freedom Charter tanihi makombandlela. Our vision, as found in the Freedom Charter, is one aimed at building a society based on the best in human civilization in terms of political and human freedoms, socio-economic rights, value systems, and identity. Xandla xa President u tlhele a rhamba swidyondzeki na varhangeri eka mfumo lava nga ta ya eka nhlengeletano ya ku kuma swintshuxo eka mintlhontlho leyi yaka emahlweni yi hlasela tiko. Loko ibe emavhengeleni ya eTaung eNorthwest laha vaaki va nga na xiphiqo xo fana na xa vaaki va le Giyani, tshama na hina. Malangute mahungu eka SABC. Vaaki va le Taung eNorthwest va koxa leswaku project yo va nghenisela mati hi mfumo yi pfa yi fika emakumu. Swi na ku tlula ntsevu wa malembe ku hume thendara ya 80 miliyoni wa tirhandi kambe na sweswi vaaki va muganga yo hlaya endhawini liya va hava mati. Project yi helele empfhukeni. Project ya mati yi yimile. Tiphayiphi a ti fanele ku fambisa mati ya ka ndhawu yo mahlantswo ya Taung. Kusuka kona mata phakela vaaki va le Manthe, Kolong na miganga akelana. Project a yi fanele gimetiwe hi 2019 ku ya hi thendara kambe n'wati contractor a tshika project yi nga se fika emakumu. As you can see, the contractor left the site like this. What is supposed to happen is that they need to complete the pipe so that the residents can have water. Where they left incomplete, it is where they need to connect air valves. There is a river crossing and where the pipe needs to curve. It is where the work needs to be done. Vaaki van'wana va boheka ku famba mpfhuka wo leha ku ya kuma mati. Vadyuhari van'wana va ri va boheka ku xava mati hi mali ya mudende.
I used my pension money to hire a car and buy water for Jojo tank. Now the water is finished. We don't have water. We've got the Jojo tanks. Those are there. But those Jojo tanks, they don't have water. Our children go to school without taking a bath. They just apply lotions. We are in a crisis. Van'wana va ri ku hlwela ku hela ka project leyi swi vangiwa hi vanhu vo karhi lava nga na makwanga. We have realized one thing again as the district municipality. We feel that there is a sabotage in those water projects, particularly by ANC people, because there is this tankering thing that is happening in the district. And if you are to check, currently when you look at the budget review, the municipality for now, they have budgeted for more than 400 million on tankering, whereas municipality has projects that are still waiting so that can ensure that people of Dr. Ruth get clean water from their taps. Project ya mati yimile. We took keen interest in making sure that we bring this project to completion, and to that effect we followed what is provided within the contractual provisions of these contractors through the dispute mechanisms to terminate their services. They were terminated, both were terminated in February this year, and we have already appointed new contractors on site. They assumed their duties on the 22nd of May 2024. Masipala u langutela project leyi ku fika emakumu ku nga se hela mune wa tin'hweti. Ka ha ri na swikolo swo tlula 30 leswi ha tirhisaka swihambukelo swa magoji eLimpopo. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu yi hundzele hi nkarhi lowu a yi vekeriwe wona hi khoto wo herisa swihambukelo hinkwaswo swa magoji. Ndzawulo a yi vekeriwe nkarhi ku fikela n'hweti ya Dzivamisoko lembe leri. Hi le tlhelo ndzawulo ya landzula leswaku ku na n'wana wa ka grade 2 loyi a nga wela exihambukelweni xa xikolo xa le Butlokwa. Mutirhikulori Pimani Baloyi wa vika. Vadyondzi lava va tirhisa xihambukelo lexi tanihi ntolovelo. Tolokunene, mudyondzi wa ka grade ya vumbirhi u manyiwile ndzhaku ka xihambukelo lexi loko a ri karhi a tlanga ni vanghana vakwe. Kids were playing around the Envirolu that was built in that school. It's an Envirolu. Maybe people might fail to draw a difference between a picture clean and Envirolu. So they were not even inside the toilet. It was outside at the back where there's a manhole, and the manhole as they were playing on it, then it broke. Unfortunately, the young one got trapped. Hi 2014 mudyondzi wa ka grade R Michael Komape u lovile endzhaku loko a wele ndzeni ka xihambukelo exikolweni. Leswi swi endle leswaku mihlangano yo ka yi nga riki ya mfumo yi se ndzawulo ya dyondzo ya laha Limpopo ni ya tiko hinkwaro ekhoto, laha ku nga fika ku bohiwa leswaku tindzawulo ti fanele ti herisa swihambukelo swa magoji. Ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo yi vula leswaku va tsandzekile ku fikelela nkarhi lowu vekiwile wo hetelela wo va herisa swihambukelo swa magoji tanihi leswi mfumo wu nga veka swipimelo eka matirhiselo ya macheleni. We are remaining with only 37 schools that needs to be constructed with the new safer Envirolus or waterborne toilets. And in that 37, 29 are under construction. Loko va ri karhi va vika hi ta ku manyiwa ta mudyondzi exikolweni xa le hansi xa Lefatsane, vateki va mahungu va SABC va hlaseriwile. Va khomixini ya timfanelo ta vanhu va vula leswaku nhlaselo ehenhla ka vateki va mahungu i ku onha timfanelo ta vumbiwa. Ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo yi vula leswaku yi timisele ku herisa swihambukelo swa magoji lembe leri ri nga se fika emakumu. I Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC ePolokwane. Ku kala ka mintirho laha tikweni swi endla leswaku vanhu va hleketa tindlela hinkwato ku kota ku hanya. Bindzu ro ya xavela vanhu swilaveko emavhengeleni hi rin'wana ra lama nga sunguriwa hikokwalaho ko kala ka mintirho. Ku kayivela ka mintirho, miholo yintsongo na swin'wana swi endle leswaku vanhu va tisungula swibindzwana. Bindzu ra ku rhumiwa ya xavela munhu swo karhi kumbe leswi va nge i rhana ri le ku kuleni hi ku hatlisa emadorobeni yo tanihi Joni na Durban. Van'wana lava rhumiwaka ku ya xava nhundzu yo durha i Mathabo Mathabatha na Melisa Masunyaneng lava humaka ka xifundzankulu xin'we kambe va nga hlangana kwala Joni.
Mathabata u tshike ntirho wa yena tanihi thichara ro pfuneta ku ta endla bindzu laha Joni. There was assistant teacher at my nearest school. Then I told this other lady called Phil, I said, you know what, after this assistant teacher's job, when called is a contract, I want to start selling. The last money I want to save and go to Joburg and buy other things and sell. It's where it started. Kambe bindzu leri na rona ri ta na mitlhontlho ngopfu. Tikhasimende va fanele ku nyika munhu wo ka va nga n'wi tivi mali. Leswi tisa ku chava eka vaxavi tanihileswi vugevenga na byona byi ti nyikaka matimba. Personally, I came across I think few of challenges from my clients who don't trust me, and others don't. They just send fake proof of payments. That's what I encountered. Babla leswaku ntirho lowu lava u tiyile swinyawula tanihileswi u rhendzelekaka na mavhengele hi milenge. Va tirhisa social media ku navetisa bindzu ra vona. Mathabata na Maswinyaneng va ni makungu yo xava nhundzu kusuka eChina na ku tlhela va pfula ra vona vhengele. Randi telerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 25 cents, pondo 23 rand 47 cents, euro 19 rand 83 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,389 hi awunsi. Platinum $932 hi awunsi. Nxavo wa oil mbisi $81.31 hi mphongolo. Pensa edorobeni ra Paris eFrance. Mahlo hinkwawo ya matiko ya misava ya langute edorobeni leriya tanihiloko ri rhurhela mphikizano wa ti-Olympic. Varhangeri va matiko ya misava ku katsa na va le vuhosini bya matiko yo hambanahambana va se va fikile eParis. Va katsa na hosi Albert wa le Monaco na ngamu Princess Charlene loyi a nga muAfrika-Dzonga. Tihosi na tihosikazi ta le Denmark na Spain va fikile na vona eFrance. Kwalomu ka magidi 10 wa vatlangi na switsutsumi swa matiko yo hambanahambana ku katsa na Afrika-Dzonga swi ya phikizana timendlele ta ti-Olympic ku ya fika hi siku ra 11 Mhawuri. Ku ya hi ndhavuko wa ti-Olympic, Paris 2024 yi ta pfula ximfumo hi ntirho wa manyunyu no vangama madyambu lawa. Kwalomu ka 3 billion wa vanhu va languteriwa ku hlalela ntirho wo pfula ti-Olympic eka TV misava hinkwayo. Baka hina i mahungu lawa a hi mkhomele wona eka siku ra namuntlha na xikan'we na vhiki leriwani kasi maxelo ya ta landzela endzhaku ka mavhengele riperile.